ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش ئازیزان و بیسەرانی خۆشەویست لە هەر کوێیەکەن جوانترین و ڕازاوەترین سڵاوتان پێشکەش دەکەم. هاتینە وەلاتان لە بەرنمەیەکی تری لاپەڕا لە ڕادیۆی دەنگی گەل. من دەوران گەرمیانی پێشکەشکاری بەرنامە. بابەت و ڕۆژەڤ ئەم جارەی بەرنمەکەمان سەبارەتە بە کەسایەتی شەهیدی پێشەنگی بزوتنەوەی ئازادیخوازی گەلی کورد و خەباتی ژنان و دیموکراتی هەڤاڵ سارا ساکینە جانسس. بۆ مەبەستە میوانداریمان کردووە لە هەڤاڵ دەنیز دەریا، ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کۆمەڵگەی دیموکرات و ئازادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆدار. زۆر بەخێر بێن هەڤاڵ دەنیز. هەڤاڵ دەنیز سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین ڕۆڵی ڕاستەقینەی هەڤاڵ سارا لە نێو بزوتنەوەی ئازادیخوازی کوردستان پەکەکەدا چۆن دەست دەگرن. بەری هەر تشتی بە شەخصێ هەڤاڵ سارادا هەڤاڵ لەیلە و هەڤاڵ ڕۆژبیندا هەمان دەمێدا وەکە وێ مەهێدا bi şehadeta heval evîn guyî û her du hevalê gel şehîd ketine em bi şexsê heval sara dewana bi bîr dînin bejna xwe ber biranînê wan ditevînin û em soz didin ev xeta tekuşîna van hevalana ji bo çêkirina jiyanekî azad dabû meşandinê em heta daviyê jî tekuşîna xwe gurê wê xort bikin û xwedî lê derkevin. بگمان وجی پرس کر رولا هوال سارا تکوشینا حرکتا جنا کردا رولی که هوال سارا پر گرینگ هیا برکو هوال سارا یک کسایت یکمین یکو گروپا ایدولوژیک دا جی گرتیه و دما سروکاتی دست به وی خباته دکه جبو جهانه که نو جبو جیانه که نو آوا بکه بگمان کده که پر مزن دده جبو بکاربه جواکی بینوی آسته که بکاربه و تکوشینه بده سر ملی خوب بمشینه یکی گروپا یکمین یا ایدولوژیک تا جی گرتیه و روله که خونی پر مزن جی چی بیه یک جی هوال سارایه بگمان در کتنا هوال سارا ناو جواکا کرده به تیبت وک جنه که aslında jibo mrovahiyê jî îfadeya jiyanek nû kesayetê nû yê çawa çê bibin yê çawa tekuşîn bikin yê çawa bibin xwedî destkeftî heva sara aslında qaniya wê jiyanê ye ew qaniya ku hem kesayetê kurda hem jina da hezaran sala hatibû dorpêçkirin ev jina jiyana heyê artık ji bo xwe wek qederekê didît wekû jiyan tane eve bi vê hatiye pênasekirnê tane eve heval sara wek teqandina qaniyekê ki ew axa hişk biye carekê ditir av da ji bo wê em dibêjin derketina heval sara derketinekî tarîxî ye yani tarîxekî 5000 salayê yê ku pênase ser jiyana jin kiriye ser jiyana mirovatiyê kiriye ser esasî hişkirina wê ser esası tınakırna ve aslında hava sara ve billahiya her kandına ave carek editir zindidike carek editir hemberi ev sistema merser veraya tınakırne aslında carek editir dike xwedî helvest dike xwedî destkefti ejboy em hava sara vak dünyaya da vak xatekî nû digirin dest vak hareketa azadiya jin jî hava sara bêguman ji bo me پێناسەیە ئیفادە ئازادیە یعنی خەتێ ئازادیە دە تێ چا بمەشی تێ چاوە خەنوو بکی تێ چاوە خۆچێ بکی هەواڵ سارا یعنی کەسایەتی خۆدا ئەو خەت هەلبژارد و ئەو خەت کرد مالێ civakê malê jina ji bo wê jî em heval sara wek pêşengekê yê ku partîbûna jin çêkiriye yê ku xetê jinê yê partîbûnê diyar kiriye hem rolekî wî partîbûna jin da pir giring heye hem rolekî wî yani pêşkeftina jina Kurd jina cîhanê de heye hem rolekî wî pir giring ser yani civaka kê bikaribe xeta xwe diyar bike rolekî heval sarayî pir giring bêguman bi derketina hereketa pekekê heta roja me îro de jî em dibînin yani ser xeta heval sara her diçe yani pêşengtê xurt dibe her diçe helvest diyar dibin her diçe kesayetê nû çê dibin her diçe yani tekuşîna heval saraya hem nava civakê da hem xwe da daya çêkirinê em lê dinêrin kesayetê ditir de tê parastinê ve tê domandinê
بگومان اف خط جی بسایا ریبر آپو چه دبر ریبر آپو وی جیانه به وی شوازه ترجیح که اگر جیانه که هبه یه با آزاد به اگر نبجیم وی جیانه نخازم وی جیانه جیان نکن بگومان اف کسی گروپا یکمین دا جی گرتن وک جنه که بیده وک سیستمه که راستش هاتو به وی حالت artık خبونه خو انداد که یعنی تنه دبه یعنی ارته را دبه جبو جنه که درکتنه که تاریخه که ساده دمه که ساده راستش سرکفتنه که پرمزنه جبو همو جنان جی جبو حرکت پکی که جی جبو جهانه که جی انسان به گردونی بفکره بگمان درکتنه که به کربون دا ifade جیانه که نو چاوا هوا سارا خدا چه کر و چاوا تکوشینا کر در دور خدا چه بکه بکاره به و هرکبونا جوای که دا بکشینه قادن آزادیه یعنی قاد آزادیه دا چا بکار بخد چه بکه هم بری و تکوشین بکه هوا سارا بگمان جبو ما وک حرکت جنی وک کس جی جبو وک همو پارچه کردستانه دا جی تکوشینه تی مشاندن ترجیح تی نکرنه aslında tercih سر کسایت گروپین ایدولوژی یکمین سر و اساسی ترجیح جیان خدا دینن سر و اساسی تکوشینا خو خورتکن تکوشینا خو جی بلندکن هەواڵ دەنیست وەک بزوتنەوەی ئازادی ژنان و هەم ڕێبەر ئاپۆش چۆن کەسایەتی شەیسارە دەگرێتە دەست و ئێوە چۆن دەیگرێن دەست لە نێو تێکۆشیندا yani بگمان برکو کدکی هوال سارای پر مزن تکوشین آزادیا گلی کرد آزادیا جن یو حرکت آزادیا جن یه شورشگر دا پیش کتیه یعنی ام وکه حرکت جی وکه کش جی بگمان نواوی هرگ باربونا هوال سارا دا خچه دکن هوال سارا او کسایتی کو راستی جی تکوشین فری مکرن او کسایتی کو خدا چه کرن یعنی aslında tipin azadiye çağa çebebin kesayeti azadiye çağa çebebin ye çağa bakaribin dagir keriyat dekbebin jibuma haval sara aslında ev yani ev minake ki em bakaribin hatta haval sara da tekuşinoy bin meşandini begman sekna haval sara harekata peke gedaji per diyara hem helveste haval sara hem teblibune haval sara هم فهم کرنه حوال سارا سرکاتی هم فهم کرنه حوال سارا یه چا بکار به جیان نه کی نو جبو جنا کرد چه بکه اف جبه گمان قاده تکوشینه دا قاده آزاد دا کسی چا بکار بن خچه کن یه به چه بکار بن خچه بکن یه به چه سکنه کی بکار بن خچه بکن یه سکنه خورا چا تکوشین بکن یک او کولتی هزاران سالان سر جن سر کسایت هاتی سر بگرن یه چا بکاربن وی ارتدا را بکن بگو من اول سارا میناکا وی یعنی دو دم اول سارا دنرخینی دم اول سارا مزدی کی دو aslında DJ ki de tırda le nagar yani dو çava xçe biki de dbeji zaten keseki xçe kiriye keseki jboy takuşin kiriye keseki deskefti be dest xastana ve formula ve ditiye ve formüle da dو هل دیدی به فرموله دا خچه بکی جبوی جو حرکت آزادی جن یعنی ام هوا سارا چizgiya خو خط خو آزادی یا تکوشین حرکت جن دبینن چما çünkü یکمین گاوین همبری سیستما داگر کر همبری کولتی هزاران سالان yani gav abid ایروجی ام بی گاو هوا سارا دچن وکه حرکت جی وکه جن جی ام بی گاوی هوا سارا دچن جبوی yani هوا سارا رولا و تکوشینا حرکت آزادی دا راستش پر گرینگه بیده هوا سارا کسایته کی yani خودی باندوره خودی سر جوای که خودی باندوره سر قادروی حرکت خودی باندوره yani خط دانین ده خودی باندوره yani avana gringin yani جبو ما ایروجی املی بنیرن قادی تکوشینه ده ام مزه بکن aslında یک فرمولا تکوشین دانیه کس و فرموله da ye çağ bukar be dagir keriye tek be aslında aval sara formüle ve zaten kesayet xoda daniye ایروجی اگر هزاران سارا همبری و داگر کریه شر دکن دبن خودی دستکفتی aslında ev deskefti haval sara be dest xistene yani haval sara çekirine yani haval sara menişandana em fer kirine
بێگومان یەکژی یعنی وەک هەرەکەت ئەم وێ خەتێدا دچن یعنی ئەم وێ خەتێ ji بۆ خۆ ئێساس دەگرن یعنی ji بۆ وەک هەڤڵ سارا ڕێبەرتی چاوا دەگرتە دەست تابی تشتێ ئەم دەبێژن ji بۆ وەک خەتە ئازادیە ژن سەرۆکاتی jî مەسەن کەسێن خودی ئیدا خودی هەلوەست ڕاستی jî خودی باوەری و خودی نوبووین یعنی سەرکاتی ئەمنا کەسایەتی هەواڵ سەرادا پڕ بباریز vana dinirxîne ve mej dide aslında nişandane yani gerî her kesek wek kesayetê heva sara bizanibe xê kesayetê heva sara da çê bike diyalekê heva sara û serokatî hene serokatî dibêje heva sara ra dibêje dijmin cesarettirî dijmin xurtirî dibêje yani çima hem wek jinekê hem jî wek pêşengekê jina hem jî wek gerçekten xwe da çêkirin serokatî fêm kirin yani gel serokatî aslında meş gel xeta serokatî meş yek vana jî herî zêdetir ber ku heval sara ye heval serokatî vê dibêje ji bo heval sara dibêje tek giryarê dijmin hemû vala derxistin giryarê dixwast ser jinê bide ferzkirinê ser hereketa azadiye bide ferzkirinê te bi tekûşîna xwe ev vala derxist ji bo wê jî meselen em dema serokatî heval sara digire dest bi wek kesekî nagire dest bi wek xetekî digire dest yani em ê aslında wek qadro jî wek gel jî wek jin jî em ê çawa xwê xetê da çê bikin mesela şehadeta heval sara dema şehadeta wê çêbû mesela serokatî pir aciz bû çima kesayetê pêşeng rastî jî giring e yani armancê dijmin jî ev e ji bo kesayetê pêşeng ortê rabike bikaribe ev fikr û felsefeyê heye ortê rabike pêşenga esas digire rastiya serokatî da nêzîkatiyê wê her hevalekî şehîd ra aslında ev mejiyê dijminê her tim ji bo pêşengê Kurda ortê rabike bikaribe wan hereketana têk be yan ji wan fikrana têk be wan daxwazana wan tekûşîna têk bibe ser wê esasê pêşketiye ama serokatî ev kirine destkeftiyê mezin yani aslında şexsê wan hevalan da gavê mezin avîtine mesela em mêzekin şexsê heval berîtan da artêşbûn da avakirinê şexsê heval zîlan da partîbûn da avakirinê her wiha giştî jî şexsê her hevalekî de em lê dinêrin hemberî dagirkeriyê gavekî daha mezintir hatiye avîtinê hebûna heval sara ji bo hereketa jin ji bo hereketa azadiyê yek ji mêzekirina serokatî her tim ser wê esasê biye yani aslında jiyanekî mêzekirina jiyanekî temsîla jiyanekî mêzekirin ji bo heval sara her tim serokatî re hebiye nîqaşê heval sara rêbertî de jî dema em mêze dikin piranî ji ser wê esasê em lê dinêrin serokatî çi qas nirx dide kesê ku xetê diyar dikin kesê ku ji bo te dibin nimûne yani kesê ku aslında yani ça xwe canbexş dikin yani heval sara kesekî canbexş bû yani ji bo wê mêzekirinê heval sara bi rêbertî ra mêzekirinê rêbertî heval sara ra rastçî ji ser esasê çawa xeta jiyanekî nû yê çawa çê bibe yê çawa bêkirinê ve serokatî rolekî pir mezin yê heval sara jî vê de jî dibîne هەواڵ دەنیست لە کودەتای سەربازی تورکیادا بە سەرکردایەتی کەنعان و هەندێک جەنەراڵی تورک لە ساڵانی هەشتادا هەواڵ سارا لەو کاتەدا دەکەوێتە زیندان لەو کاتەشدا سەرەتای پەرەسەندنی فکری ئاپۆیی بوو لە باکووری کوردستان و لە تورکیادا کاریگەری هەواڵ سارا لە نێو زینداندا لە بەرامبەر هێڵی تەسلیمیەت و خیانەتکاری چۆن بوو yani bêguman merhela heval sara têgirtinê merheleyekî aslında pekekî belav dibe yani pekekî nava civaka Kurda nava üniversitede aslında nava vak yani sistema Türkiye'de yani her diçe belav dibe her diçe tê nazkirinê her diçe sempatiyekî pir me xurt jî ji bo hereketa azadiyê ku grupa yekemîn çê dibe dijmin vê rastiyê baş dibîne lê dinêre tiştek heye fikrek heye yan jî hene kes hene însan bervayî wan diherikin yani bervayî wê diherikin ev ji bo dagirkeriya Tirkiye aslında derbeyeke yani derbeyeke lê dinêre yani kes ji sîstemayê qut dibin yani
تشتی جبو انسان فرض که تشتی جبو انسان دخوازه سیستم وی چکری انسان چرچوا سیستم وی دا جیان بکن اما درکتنا سروکاتی را و بلاوبونا وی فکری نوا جواکا گلی کرده نوا مروباتی دا به گمان اف مترسینه که پر مزن سر داگرکریا ترکیه چه دکه دما اف مترسین چه دبت ترکیه جی سر و اساسی دکه و تفگر یعنی جبو کسایت خود چه بگه جبو بکاره به سیستم خود بپارزه ام لیدنیرن تاریخ کردش دما ام لیدنیرن تاریخ مروواتی دجدما ام مزدکن داگر کرا جبو هبونا خو سر پیا بیلن حرتم چه احساس کردنه جبو بکاربن کسایتین پیشن چاوا بدن بکن بگمان سورجه که حق از فاشیزمک هیا حق از قربوینه که هیا حق از یعنی چاوا یعنی جبو پر بکاتین دترجی پر پارتیه دترجی چا بکار با اورتی را بگه حتی بگره به ایداما حتی بگره به دنگبوینه حتی بگره به جونتایا حتی بگره به شوازی اورتی را کرنه ام حتی نهاج عقوبت پر کسان ندیاره و سورجه دا دزانه کسی که درکتیه حرکتی که درکتیه یعنی جبو عقوبت وان انسانانا دیار ببه یعنی جبو دخازی وان انسانانا دیار ببه اف چه دخازن amacı van çiye, hedef van çiye, çima yani hak az faşizm, bu faşizmi dixaze vi geli bin servertiya xuda bihile, ve sürece de hava saratê girtini, hava sarat dematê girtini, biguman politikî pir qirij, şerê teybetî pir qirij ser hareketa azadiyê ji tenê meşandinê. Yek tirsekî pir mezin hemberî hareketa PKK heye dixaze bi girtina به بیدن کرنا به جوای که قط کرنه دخوازه سرورتی خو حاکم بکه یه دتر یالی که داشت دخوازه خه به کسایت ایخانت کار به کسایت راستیجی خه چه نگرنه کسایت aslında تکوشین آزادیه ده بباورن یعنی کسایت aslında هاتنه مرچقاندن یعنی بباور هاتنه هشتن حشک بونه دخوازه بریه وان کسایتانا جی حرکت آزادی ortaya rabke yani tenebke yani sürece ki esada planı dagirkeriya faşizma Türkiye ser hareket azadi per bariz dikevine devri jibo çaba karbe dorpeç beke tabi hava sara nava zindane da hemberi van planı dagirkeriye ki ser hareket azadiya pekekene hava sara vana dibine ve guri ve helvestatine هلوس همبری داگرکریه که 5000 ساله داتینه یعنی یعنی چاوت تو دخازی متنه بکی اجی تکوشینا مجی همو سر اساسه تو ارته راکرنه ارسنه او ذهنیت او تنکرن او قریجتی ارته راکرنه جبوی جی حوال سارا بکسایته که پر بسر بلن راستی جی همبری nava zindana amade de hemberi aslında dagirkeriye derdikeve jiboveji meselen hem virda aslında asla jina kurd yişti hava sarada da diyar kirne artık vejiyane rajiyan nabe hava sarada da diyar kirne yek ji hemberi ihaneti artık ihanet Kürdistan'da da cihaneda artık aslında nayek kabul kirne hava sara be şevazi hemberi ve dube xwedê helvest o evê dixe malê tegoşînê aslında ji bo wê jî mesela serokatî vê ji bo heval sara tarîf dike dibêje aslında partîbûn bi şexsê heval sara da bi şexsê berxwedaniya heval sara yek û ser yê ditir jî bandor dike dikişîne xwe serokatî dibêje wê derê de partîbûn dest pê kir artık هوا سارا پر görevin me hemberi düşman daha sade kirin yani kesi ihanet karkiye kesi geri hemberi ihanet ya da hemberi dagirkeriye tekuşin bike kiye hava sara ve sekna khonda hemberi dagirkera bi şevaze ki per sade de diyar kirini em mezekin mesela dagirkeriye ki heri mezin yeku
yani bir işkencekar hanine zindana amede da jibo ça bukar be zindana teslim bikre şahsi zindana da partiye tenebike yani ev fikir felsefe tenebike hava sara tüfeki davece ser ruye Esed Oktay em meze bikin hava sara Esed Oktay ve kesek nabine yani ve aslında dagirkeriye kedibine dagirkeriye kedi xoza şahsi hava sara da şahsi jinda zindana da ça bukar be aslında tekuşini bebandor bike. Heri zededici, heri xortji heval sara xatta tekuşini ya hemberi dagirkeriye ya hemberi qirkeriye, sistema qirkeriye, sistema tenekirini, sistema kolekirini aslında heval sara ve deride xatta tekuşini ye çabı be daha zelal diyar dike. Hem jibo derva hem jibo hendir yani. Çünkü megote ya berko erişe ki ser harekete peki he erişe ki ser serukati plan ser serukati he ve hava sara şahsi xoda ve havale gel xoda havra ve çine ve kararı düşman çibekeci birabike xata me diyare xata amteda tekuşim bikin diyare ama hamu tişti bedin berçavi xo ev beguman jbo zindana greda ya ez verda dxazim yani جبو دمي ماجي كم دمينا ادخازن فردا في نقطه ايش ببيجم بيغمان تكوشينا حوال سارا زندان آمده دا بگل حوال قهرمانی دترجي اف نوا زندان آمده دا تنه نما اوا همو پارچه کردستان بلاو بو cihan belav bu aslında حوال سارا aslında artık bu خطا تکوشینا مروواتی همبری داگرکریه چابو کاربه تکوشیم بکه هوا سارا اف دیار کری یعنی تن نجبو خوب تن نجبو حرکت پککی تن نجبو حرکت آزادی جن ام ایرو تماشا بکن یعنی ام نمونه کی پر پچوک دا و بدن روجلات کردستانه دا ام لی مزد کن کسین شورشگر دجمن دخازه ارته رابط کسین خودی بیرو باورینه دجمن دخازه شخص واندا به باوریه بده چیکرنه تسمیت بده قبول کرنه اتله دنری کسین شورشگری یکو الهام خود تکوشینا حوال سارایان گرتن ایرو گریاره داگرکریه ایرانه شخص خود والا دردخن اوانا بخو بر چه نبون یعنی اوانا بسر خطه که چه بون سر خطه حوال سارaya چه بون شیرین علم هولیه زینب جلالیانه فریشه مرادیه پخشانه یعنی اوانا هموجی سر اساسه aslında minakeki habiye xat diyar kiriye ایرو ام لید نیرن او کسانا خ کسیات حوال سارا دا چکرنه و همبری و داگرکریه پلان و داگرکریه یکو سر جواکا مده مشاندنه یکو سر زندانه ده مشاندنه به تکوشین خو والا دردخن یعنی راستی که خوی اصحایه ام و شورش جنجیان آزادی و دبینین یعنی شورش جنجیان آزادی دا جی اصا همه در نکته هوله بسایه تکوشینه که در کته هوله بسایه تکوشینه که 50 و چند سالی دا در کته هوله اف تکوشینا دست پی که دا مشاندن بگمان حوال سارایان دا مشاندنه ایرو جی ام لید نیرن اف جواکا کو باوری بجنه شکسته بو یعنی باوری ها بجنه نبو جن قاده تکوشینه دا جی بگره هم بری داگرکریه ببا خودی دست کفتی ببا خودی هلوست ایرو ام لید نیرن زلام مرسرور یکو قاده جیانه جبو جن دیار کریه جنه جبو خو سنگره جیانه دبینه یعنی بای جند چه یعنی اوا پر گرینگه راستی جی شورشا جن جیان آزاده جی یک جی aslında خودی در کتن خط حوال سارایانه به چه بیه aslında ایرو جی ام مزه دکن اف چه جیهانی دبه اف دبه مالی kesin azadi khas kesin ve sistemi kabul nakın dube mali hamiyan yani herkes artık zinciri khoni koleti qatandın yani ev zinciri koleti şahsi hava sarada hatın qatandın dest peki iru am ledenerin qade tekuşine da qade tekuşina azadiya geli kurda qade tekuşina nava civake da insan dama tamaşa dike yani le meze dike ne yek sarayan hazaran sara çebun hazaran saran çebun bun
cemeki jiyane yani ji bo mirovati bûne cemeki jiyane ve ser vê cemê jiyane jî her diçe berfiretir dibe, her diçe dibe malê civakê, her diçe civak xewê de ifade dike ji bo wê tekuşînekê mezin dide meşandenê, xewê de çê dike, dixwaze wê de destkeftiyê xwe biparêze. Ser vê esasî ji bîr û baweriyekî xeta heval sara da çê bûye em lê dinêrin ev ji bo mirovatiyê dibe hêviyekî herî mezin jî. هەواڵ دەنیسکەواتە دەتوانین بڵین ئەوەی کەوا شەیسارە لە بەرهەمەکانی خۆیندا ئاماژە بەوە دەکات ژیانم هەمیشە تێکۆشان بوو هەمان شت بڵاوی نێو تەواوی دنیا بۆتەوە بۆیە هەواڵ ساراش ئاماژە بەوە دەکات ئەڵە ژیانم هەموو شە تێکۆشان بوو دیارە ژیانی گەلی کوردیش هەمووی تێکۆشانە بگوان و خوش هانی سرزمان گرینگه افخال سر به اساسی برهمه که هوال سارا جهیه هوال سارا کتاب نویساندیه çünkü heval sara derketine heval sara aslında şahit buna bu yarın hatına çekirini aslında heval sara hamu yara şahitlik kiriye yani berko şahitlik kiriye jibo ve jiser ve esası aslında ev berheme derxistiye hole yanji ev vaka sernivîs dibêje jiyanam hemû tekoşan bû wek wê cî îfade kir heval sara yani ev tekoşîn tenê ne ezim aslında ev tekoşînekî civakiye yani tekoşînekî aîdê hemû hevalê jine jinane tekoşînekî mirovatiye aslında heval sara ve zaten hem kitabê xwe de hem jî xeta xwana tekoşînê da serçe esası ev tercih kiriye zaten vedatine hole. İroji em lê dinêrin aslında tekuşîna heval sara kolana da ye, sengerê şer da ye, zindana da ye, slogana jin jiyan azadî da ye, xwedî derketina rêbertî da ye. Em vê rastiyê vê tekuşînê em dinêrin daha çawa dibe wek hafizayekê bibe malê hemû kesî. Hemû kes bikaribe hem xwedî lê derbikeve hem jî ser vê esasê bikaribe tekuşîna xwe jî xurt bike bêguman migotê çünkü tekuşînekê gihiştiye ev jî xeta heval sarayan da em vê şexsê civakê de jî vê rastiyê vê tekuşînê jî dibînin rojane jî ev tekuşîn her diçe xurt dibe her diçe ştê dayîne her diçe ev tirs û ev xofa dagirkeriyan şê dike ev ê jî parçe dike yani. بەڵێ هەواڵ دەنیست شەیسارە لە گەرمەی دەستپێکردنی شۆڕشی ڕۆژاوای کوردستان و قەڵەمبازی خۆبەڕێوەبەری باکووری کوردستاندا لەو سەروەختەدا لەلایەن تیمی تایبەتی ئیستیخباراتی میتی تورک و ئیستیخباراتی نێودەوڵەتی ناتۆوە لە پاریسی پایتەختی فەڕەنسا لەگەڵ هەواڵان لەیلاشای لەمەز و فیداندۆخان بە پیلانگێڕێکی چەپەڵ شەهید دەکرێن سەیرەکەی دەوڵەتی فەڕەنسا تا ڕۆژی ئەمڕۆ لایەنەکانی پشپەردەی ئاشکران نەکردووە هۆکار چییە کە فەڕەنسا بۆ شێوازە نزیک دەبێتەوە هاوکات دەبینین دوای 10 ساڵیش لە هەمان ناوەندا لە هەمان وڵات و پایتەختدا لە بەرامبەر پێشەنگی خەباتی ئازادی خوازی گەلەکەمان دیسان هێرش پێک دێت بەڵام دیسان ئەوی شاردرایەوە هۆکاری ئەوانە چییە؟ Yani bêguman me nava axaftinê xwe de jî gotê dagirkeriya heye bi tenê em bi sîstemê Tirkiye û Îranê girê nadin yani dagirkeriyekî cîhanî heye berku dagirkeriyekî cîhanî heye ber her dagirkeriyekî ser esasê mafiyatê xwe dixwaze xwe serpiya bihêle ev rastî her derê de pir barîz ber çava ye ji bo wê jî hemberî vê dagirkeriyê jî xetek heye xetekî tekuşînê heye ev xetê tekuşînê jî bêguman pêşengê wê hene ev çi Rojavayê Kurdistanê de dibe ev çi şengal de dibe ev çin şerên ser gelê Kurd hatiye çêkirinê çi tarîxa Kurdistanê de tarîxa gelê Kurd de em dibînin dagirkerî her tim dijî yê ku dervayî dixwaze dervayî vê sîstema dagirker jiyan bike xwestiye tune bike ortaya rabike bêdeng bike ya da bê pêşeng bihêle bê helvest bihêle bê îrade bihêle yani wek koleyekî ji bo xwe bikar bîne em rastiya gelê Kurd mêzekin gelê Kurd gelê tarîxî herî kevnar e yê ku aslında civak çêkiriye yê ku jiyan çêkiriye êrişekî ser vê heye ciyekî wek Parîsê da şehadet aslında qetlîam e yani çünkü heva sara yek pêşenga azadiya jine yek jî yek û fikr û felsefê rêber apû nava cîhanê de dixwazin
بدن آوا کرن بدن پیش خستنه جبوی تکوشین دکنن جبوی خجام بخش کرنه درسا سیستم داگرکر یا قابتالیزم مدرنیته یا هی درسا وی هری مزیجی او جبو او فکر و رمان نیرونشکاندنه جبو نیرونشکاندنه هرتم چه کرنه هرتم پیشن جبو خو هدف دیتنه یعنی جبو خو خطر دیتنه خطر دیتنه جبوی سردا چونه جبوی جی ایرو جی yani مگوت یا برکو آرمانجی یکن آرمانجی داگر کرا برکو یکن دولت پاریسی جی ام نکارن وک دولتی که دموکراتی خاص دولتی که آزادی خاص دولتی که خودی حقا درکتن خودی حقوقا درکتن ام نکاره ویتشتی بگن چونکی سونشتا ذهنیتی که ارتدا هیا ذهنیتی که سر اساسش چقاره هاتیه چکرنه اجبو ویجی اف سال دریجن اف گریاری هاتیه کرن اف قتلیامی هاتیه کرن هر تم ود شیره yani ser digre çima çünkü ne guri çıkarıbiye ne guri çıkarıbiye jbo ve yani jbo navara xonu Türkiye xarab neke jbo eki xoni çıkarı jdes ne de çima rabe be eşkere beke bebeje be deste falan ci hat ekir aslında deste wan xoji navda ya zaten ما قلت يا چونكي داگر كري سرج اساس پیشنگ اورته رابك داگر كري خو خورتك ام يعني سيستمين كي شرط چيدكن ام بگمان هفدو جدا ناكن هاني دبه هر يك كريارا جور با جور دكه يعني اما يك وري فيرا فاكرجي ذاتن اف سيستم بخوب يعني چونكي باندوره كي حوال سارا ما قلت يك كسيته كي گروپا ایدئولوژیک يك خط ديار كريه رخصتنه کسایت حوال سارا وک خطا آزادی دیار کر یه حوال روجبین وک خطا میا دیپلوماسی دیار کر یه حوال لیلا خطا میا aslında pek ki bir genç dest bekir ye bir genç dişi خلاص bike yani meze bike yani ava bir plan ekete çekirini ne kusar esası am biçin se kesbe derine amvan se kesana katil bikin diye tişteki sanini yani avana hamu bir plan behevbeş هاتنه کرنی ام تکوشینا آزادیا حرکتا جنده جوی راستیج دبینن برکو هوا سارا نوا جواکی کسایتی که پر باندور کر بو کسایتی که دهات ناس کرنی قادا دیپلوماسی دا قادا نونتوی دا قادا تکوشینا حرکتا جنده قادا تکوشینا مرواتیه دا هوا سارا برکو کسایتی که تی ناس کرنی ام لید نیرن aslında bu خودی درکتنا وان حوالانه را به شرین خستن کردستانی دا yani ve minaka rojavada ve çağ bakarbın tenne bakın çağ bakarbın ortaya rabıkın aslında hava sara yani jibo ve bu takine ki şehadet van haval magot ya serukati her şehadette havala ser esası aslında gave ki nu avitine da daha mezintir avitine da le iro emle dinerin yani kesetin azadi khas كسياتين راستيج بس يك ساعتكي قال هوا صرار ونشتنا بلا هوا صرا وك خو خط بينن ve تكوشين مازندكن يعني نكو هوا صرايان çun هرتش tamam bu yani aslında yani evdan hiskerini ki sara emin yani servi esası emledinirin xodi derkatına sara havalan همان دمی دا خودی درکتنا خویه یعنی خودی درکتنا تکوشین خودی درکتنا داخازه خویه خودی درکتنا هیویا جهانه که آزاده املی دنیر هر دچه مزن دو به هر دچه aslında gava ajdagirkariye de başta avitin ve ev qadin tekuşine de iru em sengeri şerda avaşin zap metina yani hamu parça Kurdistan'da da em dema ve mezedikin em ledenirin düşmün hamu hezaxo hamu tekniki yani dünyada qadaxaya ama dünya sermedi şkolina dünya hamuş tevlivet ve Türkiye ve ser beşenge azadiye gele Kürt azadiye mrovaye de şkolinin emle dinirin avana ev tekuşinana be hemberi van hamu kriyarana düşmün gavde de abitini derbe her gram düşmün de xastene rasti avana gringin yani jbo mera bakar be hatta sarayanda kesi tekuşin dikin gava düşmün dedin abitini kijan kesin xudi kijan baverine xudi baveriye haval sarayanın xudi derketina qatliama Paris'e xudi derketina tekuşina reber apuya 34 mehaci xaberle nayigirtini xudi derketina ve ev rasti per bariz em qadi tekuşine daji
پر بخورد دبینن. بەڵێ هەواڵ دەنیز ئەمڕۆ کە دەبینین تێکۆشینی ساراکان لە ئاستی دنیادا لە ناو خۆشی ژنژیان ئازادی بڵاوبووتەوە. ئەرکی ژنانی ئازادی خواز و ژنپارێز و ژینگە دۆست و دیموکراتی خواز و ئەوانە لەسەر ئاستی کوردستان و ناوچەکە چییە و چی پەیامێکتان بۆیان هەیە؟ یعنی بێگومان یعنی ئەv ساڵانە ئەv تەکوشین دێ مەشاندنێ و ئەم هەر مێزە دکن ئەv تەکوشین چه بەرفرەوان دبە مەزنتر ژی دبە بە هەلوەستێ خۆ بە سەکنێ خۆ بە هەمبەری داگرکەریە تەکوشینێ دێ مەشاندنێ بێگومان دەستکەفتی پر مەزن ژی دێنێ قەزەنجکردنێ وەکە هەرەکەتە ئازادیە ژن وەکە هەرەکەتە ئازادیە گەلێ کورد و مرۆڤاهیە ڕاستیژی دەستکەفتی پر مەزن بە دەست خستنە و ئەم بێژی دبینن کە سەروان دەستکەفتیانە تەکوشینێک دێ مەشاندنێ ji bo em bikaribin rastî jî dagerkeriyê têk bibin ji bo em bikaribin sîstema neteva demokratîk daynin ji bo em bikarin hevbeş ser axekê hevbeş bikaribin jiyan bikin azad jiyan bikin bêguman rolê jinan rolê gencan rolê saziyên xwe dervayî sîstemê rêxistin dikin aslında yek û bey heqîqetê ne yek û dixwazin heqîqetê biparêzin ev çi jînge parêz be ev çi mamoste be yek kesimê civakê perwerde dike ev çi doktor be yek û yalî exlaqî da kar dimeşîne yani hemû destgahên migotê yek û yani aslında dixwazin yani jiyanekî hevbeş da hevra jiyan bikin ji bo wê jî erkekî pir mezin dikeve ser milê wan bikaribin hemberî dagirkeriyê fikrekî hevbeş jiyanekî hevbeş تەکوشینێکی هەڤبەش بدن çêkirinê rastiyekî xwe yê heye em lê dinêrin pir ciyanda cûr be cûr helvest hemberî dagirkera derdikeve holê ev çi Rojhilatê Kurdistanê be ev çi Bakurê Kurdistanê be ev çi em îro derva da dibînin cîhanê de em vê rastiyê dibînin em lê dinêrin yani çi her ciyî de paraznamê rêbertî têne xwendinê her ciyî de ser fikr û felsefê rêbertî tê nîqaşkirinê dixwazin ser wê esasê rêxistin bikin bêguman eva kirina yek eva hevbeşkirin heman demê de tekûşîna xwe jî hevbeşkirin e dema te ev hevbeş kir te ev xurt kir tu bi çepikekê dibî hezara çepik ji bo wê jî dagirkerî nikare yani zûzka te ortê rabike zûzka êrişî ser te bike yani divê dikarî gava dagirkeriyê paş da bidî avîtîketinê bêguman erkekî wek eqlaq mirovatî yê herî zêdetir jî ji bo fikr û ramanê rêber apo ji bo vê paradîkmê aslında ev paradîkma bê rûnişkandinê hevbeşbûnekî fikrî tekûşînekî hevbeş daha xurt daha bi xwe de alternatîfê nû em bikaribin dagirkeriya Kurdistanê de tê meşandin dagirketiya ser mirovatî tê meşandinê em bikaribin wê ortê rakin ev jî görevekî herî mezin keve ser milên kesên dijber kesên dijî vê sîstemê ne bêguman em wê baweriyê de ne jî çunkî em şoreşa jin jiyan azadî ra em lê dinêrin cîhanî bû mezintir bû ve fikr û felsefê serokatî mezintir dibe gel xwedî wê derdikeve em wê baweriyê de ne ev her biçe zêdetir jî bibe mezintir jî bibe ev hêviyekê jî dide çêkinê ev kêfxweşiyekê jî dide çêkinê hêviyekî bibe hêviya aslında jiyana mirovatiyê yani ji bo jî tekûşîn ji bo wê kirin pir giring e yekê dite ji dixwazim bêj bibêjim bi taybet hereketa azadiya gelê Kurd gelên azadî xas daxwaza fizîkiya azadiya rêbertî kirin daxwaza azadiya gelê Kurd kirin yani bêguman eva bi daxwazkirinê de jî nema tekûşîna wê tê kirin tekûşîna wê tê meşandinê rê û rêbazê tekûşînê xurtkirinê ji bo her kesî derbazdar e ev her kesekî çi destê wê tê her kesekî dikare çi bike ji bo azadiya fizîkiya rêbertî û ji bo çareseriya pirskirê gelê Kurd bêguman gelê xwe de tekûşînekî pir mezin bide meşandinê ji bo bikaribe yani xwe azad bike çunkî ev pênasê wê hat kirinê azadiya rêber apo çareseriya pirskirêka Kurd heman demê de azadiya me ye yani çareseriya pirskirêkên me ne yani pêkanîna daxwazê me ne bêguman ji bo wê hem daxwazê me ji gelê me hem gelên cîhanê hem gelên azadî xas hem jin û civan daha zêdetir gerê ji bo vê tekûşînekê daha xurt hevbeş bê meşandinê هەواڵ دەنیز گەشتینە کۆتایی بەرنامەکەمان زۆر سوپاس بۆ بەشداربوونت سپاس خۆش ئازیزان و خۆشەویستان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارەی لاپەڕا لە ڕادیۆی دەنگی گەل
بە میوانداری هەواڵ دەنیز دەریا ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کۆمەڵگەی دیموکرات و ئازادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆدار تا بەرنامەیەکی تر و لاپەڕەیەکی تر هەر سەرکەوتوو ئازاد بن ماڵاوە.